pun kaji gleng di kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gleng di kepung Nabi Allah Nabi niyupeh gendrang tanda prakersi kafe Allah batu jumlah Ramadan doa don hijrah Nabi Badar masanya deyu perang Yahudi Allah kafir kadi menghimpun kadi glong di kepung Nabi Allah kafir kadi menghimpun kadi glong di kepung Nabi Allah kafir kadi penggadung glong Nabi hanjun tobit Yuhunyan sujud batuhan Mekah lamba ilahi Allah Nabi laka batuhan Bermenang lamprang kafir Lehnya Nabi nejenjang Neregam pedeng sakti Allah Nabi deyupai gendang Tanda prakersi kafir Allah batu jumlah Ramadan doa don hijrah Nabi Badar basajan deyu perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gleng di kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gleng di kepung Nabi Allah Nabi maju dalam perang necang tak kuasi kafir Hamzah kalah kuat gerang sang beta nyongle Allah perang Badar berkecamuk takbir pun berkumandang kafir kamu tak hilang sasaran han menghalik Allah Nabi deyupai gendang tanda prakersi kafir Allah batu jumlah Ramadan doa don hijrah Nabi Badar masanya deyu perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gleng di kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gleng di kepung Nabi Allah benda Abu Ubaidah berangkat maju dalam perang aduh godana pasang maju dalam perang sabi Allah dari tentang kafir tu umat Islam tapi dengan izin Tuhan kafir payah bergaki Allah Nabi deyupai gendang tanda prakersi kafir Allah batu jumlah Ramadan doa don hijrah Nabi Badar masanya deyu perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gleng di kepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gleng di kepung Nabi Allah Ali bin Abi Talib angkat panglima perang tegak hana bandengan Zulfaqar benari Allah sikon sitam kafir lamatano kaji do bersikap kafir yang lado bansan jikalau Sayyidina Ali Allah Nabi deyupai gendang tanda prakersi kafir Allah batu jumlah Ramadan
dua tahun hijrah Nabi. Badar masanya dayuh perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji lengaji kepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji lengaji kepung Nabi. Allah nasim di Abu Lahab musuh umat Islam mati dalam perang Badar di sinan setia bangkit. Allah kafir yang ada menjiplung takbir pun berkumandang. Bendera umat Islam di ataupun jaga Allah. Nabi terjumpa gendang tanda perang si kafir. Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Badar masanya dayuh perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji lengaji kepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji lengaji kepung Nabi. Allah Ali bin Abi Thalib menerangkan panglima perang tegak hadapan dengan Zulfikar penari. Allah sigan sitam kafir lama tadoh kaji dok sikan kafir yang ladem bansan jika nak Zaidina Ali. Allah Nabi terjumpa gendang tanda perang agar si kafir. Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi. Badar masanya dayuh perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji lengaji kepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji lengaji kepung Nabi.